Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ka Sengsan Pertai National People's Party Ramrai Jerngam Block haka arpo terig ubnai nailar arajar arpway kala penlong ye ka general meeting ha ka snong sili nongston na ka bentaban pentamai no ye kinong kitkam na ka bentaban penklan shushu ye ka party haga ni ka jingelang ka party kala jit biang ya uba world champion paliar como president Bat uban longru haka jo kapor kumu kertong jong ka party ni kabenta ki election MLA kaban sa long house nam arajar arpulai. Kinong kitkam ki bahakmat ki kentop ya laingut ki vice president kata uba B Marbanyang uba ke lingdo bat ukumar marak kat ba ya ka kam general secretary lapan kamti ha uba JTS Thongni ha uba Francis Wanyang bat ha uba ke marngar kat baya ka kam treasurer lapan kamti hau ba e nongslong bat kiway nakaliang jong president ke NPP Ramrai uba WC Paliar ukhot bat weri ki pai ba bakin wan banye trailang bat ka party nagabenta ban wanra ya ka jingkella hapo ka Ramrai Jerngam constituency namar ba ka ne ka constituency kadang long ka basa din tam na baro namla klanda penpau ka jing khublei sa hisin pat nakaliang jongga Parti NPP na po Ramrai Jerngam constituency ba kelasannya biang yang sajisin na kamanta ba anyalam biang iya kanika parti te kajitmu kajungi haba nisong ya kanika jingelang jongga parti na kamanta ban pentamai ya kinong kitkam kanong halor kanong rimba ikwa ban klan ya ka parti NPP hapo jongga Ramrai Jerngam constituency kenang bangini ban ke dia usok jong kajing jok te halor kata kanong rim ka ba ka parti da kawe karai ngilaya rai bah in pentamai no ya kinong kitkam tengam la aru klam dapan pau ka jing khublei kerpang ya iba JTS Thongni iba dero i XMDC ya ka jing long lakloi ka jong i nadu usnem arajar khat khandai na ka benta ban ya trilang ban ngikum ka parti ban yalam nanti ngikum ka parti ka badang lung ka badang sedang hapo jong Ramrai Jerngam constituency bat khamtam ha kanika kenti ka bamenta ya ka ba ilalong balakloi bad ilatre bad sinti ya kajing terwa jong ki pajbak nong kersan jong ke NPP hapo Ramrai Jerngam constituency ba inlong kum general secretary jong ka parti NPP te kubli sibun ya i ba JTS Thongni dengan kermen scam ling ba hapo kajing yalam na tilem ka jong pi kajing prat tilem ka jong pi kermen scam ba ke NPP sisa warlada ang kadang long ka badang lung ilaban ong hapo Ramrai Jerngam constituency ngi kermen scambling ba ka jinglam lan tilem ka jongpi ngin sayo panyo ke yoso jog jing job hasnem arjar apply te kentang yawai na kalian ka jonga kumu presiden na kani ka klemat kalong balingba jongpi ki lingba jongpi ki press media kalong ba ngakot ngawer ya ki ba jong Ramrai Jerngam constituency ba kinwan ban ai ka jingi trilang ba ka parti NPP ka jongi bat ngakot ngaweru EP ba pinwan nakam tawar penyeso ban ai ke jingkersan kenang bangin la ban onra ya ke jingkela nakam takan ke konstituensi ke jongi kabale singila ban ong bakadang de ke konstituensi ke badang sa dintam na pedeng ke konstituensi hapo ka jela ka jongi bat ngaong ru angni baga jingkang joka parti NPP ke jongi hapo Ramrai kapli baro arbsau kenta ni pedeng kulut ya kini baro kibadon ya kata ka jingmut kibadon ya kata ka jing perkat na kamenta parwanra ya ka bahagamiat ya ka roy kapar na kamenta ka dong ka tan na kamenta ka nika konstituensi ki jungi tetang kita kitin di bana kalian ka junga kumu presiden te khaddu khadwai nga ai kublei nga kitbok kirweng ya kinong kitkam kibangi dang sudet ban jitsen menta kanika ha kanika sni arpo terik jong bana agos arjar arwei bangine yo ekimet kipat kibakoi kibakhya ka jingmut seperkat ka basai khnang bangin la Wanwanra omtang na kamta kata kajing benklan na kamta ka parti NPP ndre kamtame wanwanra ya ka jingkela ka roy kapar bat ka bhagamiat na ka benta ka Ramrai Jerngam constituency Brokaway kajing sisa na galing ka parti Ramrai kala presitom benklan ka parti tenre khnang banang benklan susu ya ka parti bat kerpang ya kumno ban penjok ya kandidat MLA na ka parti ke Sistem Arjar Pulai ya sodai dah kawai ka jingmut ngene rai ban pentamai no ya paro kinong kitkam jongka blok jongka parti NPP na Ramrai hakabam tagas ni arko tarik jong nu na agas jong Sistem Arjar Pulai dah kawai ka surhi ngene hunlang ban pentamai no paro kinong kitkam tinggal yo i ka ban jit pentamai ya presiden
iba W champion paliar hi bang ila renew biang iu kumu presiden nong yalam barang ba jangi barang juga por ngilanjut argut ki baik presiden we de ba bul star wel merbanyang nang taina yoram rai nang ta se we pat baik presiden ba kan lengdok nang taina po mauli nang ta so we pat baik presiden ngilanjut ye ba kumar marak na ukiam na kabenta ga garosun ban ngile banjir ru argut ki general secretary iba JTS Thauni mangahi na kerdum iba Francis Wanin na kendong ni bahapa po mau kopi polling station nganta ni rajit ya sangut ki secretary ban klan ke parti na mata jentrai kam jongka we ni rajit iba jimbos naikang na nonglang nganta iba Peter Mauklong na Umsyak nanta ni rajit iba Salman Star Jerwang na Maulang Su badai na mata katega Zun Mingi nang tangi lagi di bawah Westa Paliar na mau mitur badai juga Kendrin polling station nang tangi lagi di bawah Kwip Marnga we ni giru teman mau nong komutri cerar jangka parti haga juga por ngila jirdu yo office secretary ban inchan i kam office hapa office ang tayar kota jungi rambrai iba amishan nong silong tinggal yo banjir mentakas ni yaki rumut ki ekstrem ba naki area paper naki primary unit paper belawan ni kiru rembang te ketim jong kinong ikam matmai lar khilang barokai office bearers but ki khat jang executive committee la long nyo po khandai ngot te ke juga poru ngilekut ban kentup lang haka executive committee jong ka block executive committee yaki president bat secretary jong ki primary unit te haram rai ni don report ki primary unit report ki polling station te ngi la kan thup lang de ba ki de te la khin lang barok khai ka kan hun jong ka executive committee ka ban pe ka ban kami bat ka ban trei ka kam na ban ta ban klan ni ka parti bat khatam ban le ka thma jong election ngi don kumba arspa dunah ti aku juga pora din mengilala ya kapan pendap ya jinjit thmai ki nong kit kam aba shit aba shine da mon jong bubun balang da ka consensus ni klem le da election ti ni layo ya kapan ya perlu jeng mot kum ka meeting da ka we ki jeng mot ngila shim ni ka rai ka shit ham ban ya tresitom no shachan nadu nang ni nadu ta ka sni ban pen klan ka parti but ban pencok dan buram yau kandidat naga parti haga election arajar pulai ti haga juga por ila simru ega rai ban pendam no wot ban thau thmai la ni ban penthmai ki no ki kam jong baro ki primary unit ki ba pala ban pendap haga ni ka por na marba taradu ni ka por na maga cingdon no jong ka second wave jong ka klam coronavirus haga juga por ni la yakut bangin sa Siongbang ya ka general meeting hadian ba nila yo ya ka approval na ka parti ya kini kinungit kam patmai te aga juga por ngili yakut cekraham ro man pen klan ki frontal wing kumi ka youth front ya ka women's wing sanglong kami naga menta bangin pen klan ya ka parti kam tam ya aga jipen kre jongi kini election ka ba adon stangkat no katukan por te sikenten nakwa ikaban penpau hang ni ka ika pangila da brai na parti ha ka spotrik jong nai April jang ka snam arjar arpuway ha ka bangila penmi ru ha ki social media bada ka way ka sur ka parti NPP haram brai ngila terwah pat ngila project ngila propose ya ka kerteng jong iba W champion palia ubere da juga por kum presiden rangba ni parti jongi baunlong kumukan ni dia. Tikan ni ke meeting ke bam takas ngiru, ipens kami ke juk kerai, but ngiong bawa champion kumu presiden, embero ke juga po kumu kandidat jongi. Ni kerpam jada sorkang kebayalam antara ke parti jongi, parti NPP ba. Kan pailam ikijing jongi karambrai. Benungkong ngidang nut nalen parti kalong ban peten no kali kawan. Nadu mau panlur mau langsu sarambrai, bat narambrai sya do isa tan border Assam kabadi ka tanya muliang salu sati tanya lampi lan nonglang
ka surap kam da jengai kam da jorong hadu kata-kata katum ka sorbi ka bangilia le na geliang jongi no song dekat ke department ladati ke surap na rambrai hadu hanong lang kan jorong tangkum ba arpo san kilometer yai til da sarkar ka mon non jing area ban penjan jengi konsumsi la ka bapten ke surap ke bedang kam tam ban pusuk ke lekian ban hadu mentang ka rambrai sisa kadetang maka konsumsi ke bom semdon ki departemental sarkar wat kata kasinar di blok kepada bendon kam semdon kita ki polis outpost ki hospital kita ki departemen sarkar kemo ono PHC pludi pat ku ngim semdon ono watang ka police station ngim don police na takada ngi kum ka parti ni suksha plat ikani ikat parti mo pak sarkar ka film kan film film lenyo silang sama bat lada ka sarkar ka film kita ngitik kena sis pak pesan ba hakaja arjar fly coba pan daladon lagu jong kapten kulai lajam hanta kamu ngangit kam karam beraja ngam bersusi kan super micro